Ini guys, sotong besar guys. 1 biji setengah kilo. Nih guys, besar kali guys. Ini apanya guys, rembe-rembenya. Nih guys, sotong besar guys. Ini lah guys. Lepas lu bering dah. Menurut masih oke. Ini kepalanya guys. Ah, iya lang dua nih buat. Orang kita buka dah. Ngeri guys. Inilah guys makanannya guys. Perutnya ini. Inilah guys dalam perutnya. Nah inilah guys. Enak guys. Oke guys. Selamat pagi. Nih guys, sotongnya guys. Besar banget.